Javna nabavka. Kronizam. Trgovina uticajem. Mito. Uzbunjivač. Pantoflaža. Tenderska komisija. Zloupotreba javnih resursa. Nepotizam. Sukob interesa. Nelegalno bogaćenje. Ilustrovani rečnik korupcije. Šta je javna rasprava? Javna rasprava je mehanizam za uključivanje građana i stručne javnosti u proces donošenja propisa i odluka koje su od opšteg interesa. Ilustrovani rečnik korupcije. Neretko se može čuti da su na usvajanje nekih zakona i zakonskih rešenja uticali tajkuni i da zato samo oni i pojedini političari od toga imaju koristi, dok građani trpe štetu. Način da se takvi i slični uticaji spreče jeste uključivanje građana u odlučivanje, a jedan od načina da se čuje glas građana jeste javna rasprava. Učešće građana u formulisanju i usvajanju propisa, strategija, budžeta i bilo kojih drugih odluka čini osnovu demokratskog društva i transparentnog, otvorenog odnosa vlasti prema građanima. Zato je javna rasprava i jedan od najvažnijih preventivnih mehanizama u borbi protiv korupcije, kaže Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija. Dakle, to je primarni značaj javne rasprave. Ona kroz tu svoju javnost obezbeđuje ili makar pomaže da ne bude skrivenih interesa koji će biti inkorporirani u zakonska rešenja ili u odluke organa vlasti na nekim nižim nivoima. U javnim raspravama mogu da učestvuju svi koji to žele. Građani, predstavnici medija, politički oponenti, sindikati, udruženja građana, nevladine organizacije. Oni tu dobijaju mogućnost da iznesu svoje primedbe, da sagledaju čiji se interesi uzimaju u obzir, da razmatraju nove predloge. Jednostavno, da potencijalno utiču na konačan tekst zakona ili bilo kakve druge odluke. Ukoliko ta mogućnost ne postoji, onda se stvara veliki prostor za usvajanje odluka koje nisu od opšteg interesa, kaže Nenadić. Ukoliko se dakle sve radi iza zatvorenih vrata, onda postoji velika verovatnoća da će oni koji imaju lakši pristup organima vlasti, bilo na osnovu svog novca, na osnovu prijateljskih, partijskih ili kakvih drugih veza, obezbediti za sebe promociju interesa koji su partikularne prirode, koji idu samo njima u korist, a ono što je javni interes ili interes, da kažemo, najvećeg broja ljudi neće biti zadovoljeno. Jedan od primjera kako građani mogu da utiču na donošenje odluka jeste javna rasprava koja je u Subotici vođena povodom nacrta plana generalne regulacije centra tog grada. Naime, kako javlja naša dopisnica iz tog grada Sandra Iršević, nakon što su se građani uključili u proces odlučivanja, taj plan je 2013. godine suspendovan. Po starom planu generalne regulacije bilo je predviđeno da se poruši oko 1000 kuća u širem centru Subotice. Međutim, građani, odnosno vlasnici tih kuća, udružili su se i uticali na gradske vlasti da odbace plan. Ja sam ovde rođen, tu sam odrastao, zove se Mesalošasto, Stari Živalj. Odavde mi smo tu naučili ovako da živimo kako živimo, sa ovim stilom života, i sad su napravili neki novi urbanistički plan po čemu hoće da menjaju kompletno izgled grada. Znači, komplet hoće da promene izgled Subotice kao što izgleda. Znači, gubi bit i suštinu grada. Znači, gubi izgled secesije, sve kompletno gubi. Hoće neke bulevare da prave, hoće neke spratne zgrade, prizemlje, 4 sprata uz protkovlje. Mislim, to stvarno nema smisla za ovaj predeo. Meni je ovde prelepo. Meni će biti jako žao ako će se to rušiti. Evo, podsjetit ću vas, Stari Rim, Atina, pa Budimpešta. Ostale su one 100-godišnje kuće, a su renovirane. Mi smo se koliko toliko organizovali jer svi imamo svoju muku. I muka nas je naterala da odemo tamo. Drugačije ne bi mi išli nikako. Mnogo nam je pomogao komšija u prvom. On je išao od kuće do kuće, slažete li se, potpise, obaveštavao nas. Da njega nije bilo, mi ne bi ni znali za tu sednicu, pravo da vam kažem, ni za taj plan.
Kao što su vlasnici kuća i sami rekli, građani često i ne znaju da je u pripremi neka odluka koja za njih može imati veliki značaj, kao što se dogodilo i u Subotici. Zato je neretko potreba neko ko bi skrenuo pažnju na konkretan problem. U tom gradu je Udruženje građana na Smeši se Subotici smislilo originalan način da privuče pažnju vlasnika čije su kuće bile predviđene za rušenje. Oni su na kuće postavili umrlice na kojima je pisalo: sa žalošću obaveštavamo vlasnike, stanare, rođake i prijatelje. Ova kuća je predviđena za rušenje po nacrtu plana generalne regulacije. Na kraju teksta bilo je napisano i obaveštenje o danu kada je trebalo da se održi javna rasprava. Marija Bali, jedna od vlasnica čija je kuća trebalo da bude porušena, i dalje čuva ovu umrlicu. Pogledajte, kakvo je to obaveštenje. Meni se digao pritisak od tog papira. Čitam, je to posmrtni list, je to šala ili šta je, odmah smo otrčali kod komšije. Jeste i vi dobili? Jeste. Kad vidim na vratima zalepljeno, na garaži zalepljeno. Da je to obaveštenje bilo na drugi način, ne verujem da bi ljudi tako bar reagovali. Taj revolt je u stvari taj papir izazvao. Ukratko, Zavod za urbanizam Subotice je izradio nacrt plana generalne regulacije za centar, dok je Komisija za planove nadležni organ koji ima presudnu ulogu u utvrđivanju urbanističkih dokumenata koji se upućuju u Skupštini grada na usvajanje. Procedura je takva da se prvo organizuje javni uvid u nacrt plana koji bi trebalo da traje mesec dana, a zatim i javna rasprava, objašnjava Josip Kovač-Striko, predsjednik Komisije za planove u Subotici. Po mom viđenju, pošto sam ja sad novi predsjednik Komisije za planove, mislim da tada građani nisu dovoljno bili informisani ili možda nije bilo dovoljno objašnjeno da šta je tu u stvari predviđeno tim planom. To potvrđuje i Marija Bali, vlasnica jedne od kuća predviđenih za rušenje. Mogli smo vidjeti u mesnoj zajednici tu kartu, ali čovjek koga smo čekali, taj projektant, nije došao da nam objasni šta je to, šta će se tu izvoditi. Trebao je da dođe neko, trebao je da dođe. Svi smo otišli tamo u mesnu zajednicu i gledali u te nejasne karte. Ni dan danas ne znam, ne umem da je pročitam. Ne razumem šta će se tu u stvari izvoditi i kad. Nisam mogla da nađem gde je moja ulica. I advokat Miodrag Batinić, koji ima kancelariju u zgradi koja je po prvobitnom planu bila predviđena za rušenje, kaže da se uvidom u nacrt plana nisu mogli dobiti suštinski odgovori. Običnom građaninu, pa čak i visoko obrazovanom koji nije te struke, je potrebno razjasniti šta to znači, šta znače tamo neki krugovi, neke kocke, kvadrati, plave boje, žute boje i tako dalje, tako dalje. I tek kasnije, pred sam istek roka, sve to je stavljeno na sajt Zavoda za urbanizam, tako da su ljudi mogli to da skinu sa sajta, da se konsultuju sa nekim stručnjacima i tako dalje, i tako dalje. U svakom slučaju, podneto je po mom znanju vrlo veliki broj prigovora na taj plan. Kada su se prikupili svi prigovori krajem 2012. godine, organizovana je i javna rasprava i veliki broj građana je prisustvovao toj javnoj sednici Komisije za planove. Među njima je bio i Laslo Mesaroš. I mi smo se našli posle na javnoj raspravi svi. Kad smo vidjeli i ovi se bune i oni se bune i svi dijelova grada se ljudi bune, nisu zadovoljni s time. Jer oni kad su izgradili generalni urbanistički plan, nas nisu pitali. Oni kažu samo obavistili smo vas preko novina i preko štampe. Ali šta je to nama kad smo mi nepismeni sa te strane? Stvarno je nerealno sa te strane i mi plaćamo porez, oni od naših prihoda, ono što im dajemo, od toga žive. Oni treba da budu servis nas građana, a ne oni nama da određuju način i stil života kako ćemo živjeti. Brojni prigovori i angažovanje stanovnika centra Subotice tokom 2 javna uvida i 2 javne rasprave imali su uticaja na ishod. Početkom 2013. godine odbornici Skupštine grada doneli su odluku koja uvažava stav i mišljenja građana, odbacili su sporni nacrt plana generalne regulacije i ceo postupak njegove izrade vratili na početak. Smenjeni su i svi članovi Komisije za planove i izabrani su novi, kaže Josip Kovač-Striko, predsjednik Komisije za planove. Što se tiče plana, znači budućeg rada ovoga dela da sam ja sada predsjednik, svakako da ćemo sagledati primjedbe
građana i udubiti se od toga. Više se truditi to da javnost bude informisana, jer i sada u ovoj komisiji sede kolege koji imaju i po 30 godina radnog staža kao urbanisti, planeri i arhitekte i mi mlađi kao konstruktivci. Tako da ćemo mi u budućnosti uvek sagledati njihove potrebe. Njihove potrebe su ponekad i lične potrebe u određenim stvarima, nekad su i opravdane, da kažemo, nekad i nisu, jer možda nisu dovoljno informisani šta je za njih to predstavlja u budućnosti. Učešće javnosti u postupcima razmatranja, izmena i usvajanja prostornih i urbanističkih planova jeste i jedan od ciljeva navedenih u Strategiji za borbu protiv korupcije. Slučaj sa javnom raspravom koja je u Subotici zaustavila rušenje 1000 kuća napravila je pozitivne pomake u institucijama tog grada, kaže dopisnica ANEM-a Sandra Iršević. Nakon uspešne javne rasprave u Zavodu za urbanizam su doneli odluku da prilikom izrade budućih planova uključuju još više mišljenja građana. To nam je potvrdio i direktor Zavoda za urbanizam u Subotici, Dragan Trakulja. Smatramo da je ono što je zakon propisao u stvari minimum uključenja javnosti u proces donošenja određenog planskog dokumenta i da ćemo u budućnosti apsolutno insistirati na mnogo većem uključenju naših sugrađana u samu izradu planskog dokumenta. Kakav je značaj javnih rasprava uvideli su i građani. Posle ovog iskustva videla sam da su ljudi uspeli, da ima smisla reći svoje mišljenje i tražiti da nam se objasne stvari i da nam se na vreme i na drugi način obrate. Ne onako kako su nam se obratili, na gotovo su nastavili. Ucrtano je, plan je gotov, ovo će se realizovati. Isto misli advokat Miodrag Batinić. Evo, ovaj primjer je pokazao da je moguće da se samoorganizovanjem ili organizovanjem građana izvrši pritisak na politiku, da se neke stvari baš ne rešavaju nekim političkim dogovorima, nego da se rešavaju i u interesu građana. Građani Srbije ne mogu da se pohvale da se njihovo mišljenje baš mnogo uvažava kada treba donositi odluke, posebno one o novim propisima i zakonima. Rezultati istraživanja organizacije Transparentno Srbija kažu da su u toku 2011. godine javne rasprave organizovane za manje od 20% propisa koji su usvajani i menjani te godine, a za koje je nesumnjivo postojao interes da javnost u te procese bude uključena. Prema istom istraživanju, tokom narednih 1,5 godina bilo je blagog pomaka. Naime, Zakon o državnoj upravi odredio je da se sprovođenje javne rasprave u pripremi zakona bliže uređuje Poslovnikom Vlade, koji je prošle godine izmenjen i unapređen. I praktično sada se Poslovnikom Vlade, koji bliže uređuje kada se javna rasprava organizuje i na koji način, sada se praktično uvodi pretpostavka da je novi propis nešto što građane zanima i da bi trebalo organizovati javnu raspravu, a onaj ko priprema propis unutar vlade treba to pred vladinim telima da obrazloži ako smatra suprotno. Sada je recimo uređeno da se javna rasprava mora organizovati tako da se objavi nacrt na internet stranicama i ministarstva i portala e-uprava, da se moraju u određenom periodu primati komentari i tome slično. Te promene trebalo bi da dovedu do poboljšanja i u praksi u kojoj, prema navodima iz Nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, proces usvajanja propisa u Srbiji odlikuje nedovoljno učešće javnosti, zbog čega mnogi propisi postaju instrument korupcije i zloupotreba, umesto da budu sredstvo za njihovo suzbijanje. Ilustrovani rečnik korupcije. U sledećoj emisiji Ilustrovanog rečnika korupcije saznajte šta je integritet institucija. Urednica i autorka Jelena Veljković, snimatelj tona Bojan Marjanović, montaža Radoslav Mumirović, tekst čitali Jelena Veljković i Dejan Grujić, izvršni producent Aleksandar Janković. Proizvodnja ANEM 2014. Projekat ANEM-a Ilustrovani rečnik korupcije finansira Evropska unija u okviru projekta Podrška civilnom društvu. Sadržaj emisije isključivo odgovornost ANEM-a i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske